салом сомиёни азиз, нашри охирин таҳаввулоти имрӯзаи тоҷикистону ҷаҳонро мустаҳкаман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир манзуратон мегардонем. имрӯз душанбе 21 сентябри 2020 сол аст. қазоқистон қоидаҳои нави вуруд ба кишварро ҳангоми пандемияи коронавирус муқаррар мекунад. хабар медиҳад today.qazaqiston. طبق فرمایش نوی مرکز جمهوری سانیتاری و اپیدمیولوژی جمهوری قزاقستان، هر کسی که به این جمهوری میآید به سه کاتگوری تقسیم می‌شوند. به گروه اول مسافران از چین، تایلند، مغولستان، مالزیا، مصر، هنگ‌کنگ، کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور، آلمان، بلاروس و آذربایجان شاملند. آنهایی که از این کشورها میآیند تنها باید از تشخیص اولیه گذشته سوالنامه‌ها پر کنند. توجیکستان باشد در کاتگوری دوم یکجویه با دولت‌های ازبکستان، روسیه، قرقیزستان، اوکراین، شویتساریا، بریتانیای کبیر، پولشا، ایتالیا، مجارستان، آستریا، نیدرلند، شویتسیا، رومانیا، چخیا، یونان، ترکیه، امارات متحده عرب، عربستان سعودی، هندوستان و ارمنستان قرار دارد. هنگام ورود به قزاقستان شهروندان این کشورها تنها باید از تشخیص اولیه بلکه اینچنین شهادتنامه منفی نداشتن کرونا را پیشنهاد سازند. کشورهای باقی مانده به گروه سوم شامل شدند. با قرار مرکز جمهوری سانیتاری و اپیدمیولوژی جمهوری قزاقستان، پرواز منتظم از این دولت‌ها معنی است. از کشورهای گروه سوم پروازهای صادراتی باید در موافقت با جانب هر دو کشورها صورت بگیرند. ادامه موضوع. از 1 اکتبر ازبکستان تمام مرزها، گذرگاه‌های هوایی، راه آهن و اتومبیلگرد را برای مهمانان از تمام کشورها باز می‌کند. می‌نویسد رسانه‌های محلی با استناد به ستاد جمهوری ازبکستان آید به مبارزه با کرونا. ورود به ازبکستان برای شهروندان از منطقه‌های سبز بدون محدودیت اجازه داده می‌شود. چین، تایلند، مالزیا، کره جنوبی، گرجستان، مجارستان، فنلاندیا، لاتویا، استرالیا و ژاپن به منطقه سبز منسوبند. شهروندان این کشورها و آنهایی که در 2 هفته اخیر در قلمرو این جمهوری‌ها قرار داشتند می‌توانند بدون محدودیت به ازبکستان وارد کردند. شهروندان دیگر کشورها باید آزمایش منفی کرونا را که 72 ساعت اخیر گذرانیده شده است پیشنهاد کنند و 2 هفته در قرنطینه در خانه یا در مهمانخانه بمانند. ازبکستان روز 16 مارس ارتباط هوایی و اتومبیلی با دیگر کشورها را موقتا در زمینه پاندمی کرونا بکار کرد. جمهوری قرقیزستان باشد در همسایگی تاجیکستان قرار دارد. اینچنین مرزهای خود را برای شهروندان بعضی کشورها باز کرده است. گفته می شود که در حال حاضر شهروندان 32 کشور جهان بتوانند وارد قرقیزستان گردند که در این رویخط تاجیکستان نیست. بنا به معلومات رسمی جانب قرقیزستان که رسانه‌های این کشور نشر کردند، این 32 کشور می باشد که در آنها کم شوی سرایت کرونا و با اعتدال آمدن وضع اپیدمیولوژی به نظر می رسند. شما خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما ادامه میشنوید و خبرها را ادامه میدیم. مقامات جمهوری باشقردستان فدراسیون روسیه جاری شدن منع ورود به 7 شهر و ناحیه‌های این منطقه را بنا به افزایش شماره شهروندان قرقیزستان که حالا نمیتوانند از مرز عبور کنند و به خانه‌شان برگردند رفت دادند. در این باره به روزنامه‌نگاران از دفتر مطبوعات حکومت منطقه اطلاع دادند. قبلا سرور جمهوری باشقردستان روسیه ردی خبیر با فرمان درباره جاری کردن حالت شدید هشداری با سبب پاندمی کرونا که طبق آن شهروندان فدراسیون روسیه و دیگر کشورها نمیتوانند به قلمروهای شهرهای کومرتاو و سالاوات، ایلیشیوسکی، شیمبایسکی، کورگازینسکی، ملیوس، تویمازی وارد شوند. شخصان به شهروندی که در قلمرو شهرهای ذکر شده استقامت نمی‌کنند یا رخصت ماموریت محلی ندارند. مقامات محلی گذشتن از داخل شهرهای نامبرده را اجازت می‌دهند، اما توقف با استثنای حالت مجبوری فوق‌العاده اجازه داده می‌شود. تغییرات به فرمان با مقصد به ترتیب درآوردن حضور شهروندان خارجی در منطقه‌های نزد مرزی جمهوری باشقردستان فدراسیون روسیه قبول کرده شده است. صبح 19 سپتامبر بیش از 17000 نفر شهروندان قرقیزستان در منطقه‌های نزد مرزی جمع شدند. با سبب
чораҳои маҳдудкунӣ онҳо наметавонанд сарҳадро убур карда ба ҳудуди ҷумҳурии Қазоқистон гузаранд. Аз ин рӯ дар ҳоли ҳозир нигоҳубини онҳо ва таъмини маводи ғизоиву бедоштӣ дар дӯши мақомоти маҳаллӣ уфтодааст, гуфта мешавад дар паёми мақомоти маҳаллии минтақа. дар ин замон ҳамаи шаҳрвандони Қирғизистон бо хӯрок ва ёрии тиббӣ ва дар толорҳои варзишгоҳҳои мактабҳои минтақаҳои номбурда ҷойгир карда шудаанд. то 19 сентябр бино ба маълумоти вебсайти stopkoronavirus.rf дар ҷумҳурии Бошқиртистони Федератсияи Русия ки аз минтақаҳои Русия ба ҳисоб рафта дар наздикии марзи Русия бо ҷумҳурии Қазоқистон ҷойгир аст, 8384 ҳолати сирояти коронавирус ошкор карда шудааст ки аллакай 8158 нафар шифо ёфта, 33 нафар фавтидаанд. охирин таҳвилоти Тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман идома медиҳем ва мегузарем ба мавзӯи дигар. вазирони корҳои хориҷии кишварҳои узви Иттиҳодияи Аврупо дар бораи рӯйхати мансабдорони Беларус ки Иттиҳодияи Аврупо барои сохтакории интихобот истифодаи зӯрроварӣ дар нақси ҳуқуқи инсон таҳримот ҷорӣ карданист, мувофиқа карда натавонистанд. Дар ин бора ТАСС хабар медиҳад. мавқеи Кипр тағйир наёфтааст. вазирон натавонистанд дар рӯйхати сиёҳ ба мувофиқа расанд. ҳоло савол ба саммит дар охири ҳафтаи равон мегузарад, навиштааст хабаргузории ТАСС. қайд карда мешавад ки Кипр тасмими ризоиятро барои ҷорӣ намудани таҳримот бар зидди мақомдорони Беларус ба он хотире рад намудааст ки бар зидди амалияи Туркия дар баҳри Миёназамин бояд Иттиҳодияи Аврупо таҳримот ҷорӣ кунад. вазири корҳои хориҷии Олмон Ҳайко Маас гуфтааст ки дар нишасти вазирони корҳои хориҷии Иттиҳодияи Аврупо дар Брюссел рӯзнома масъалаи тамдиди таҳримот ба президент Александр Лукашенкоро ҳамчун шахси масъули асосии қонуншиканӣ дар Беларус дар бар мегирад. то 24 сентябр кишварҳои Иттиҳодияи Аврупо қасд доранд алайҳи Минск таҳримоти шадид ҷорӣ кунанд. 17 сентябр парлумони Иттиҳодияи Аврупо қатномае қабул кард ки даъват ба интиқоли маблағҳо ба Минск ва қатъи додани қарз ба ҷониби Бонки Аврупоии сармоягузорӣ ва Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд ба Минскро дар бар мегирад. ёдрас мешавем ки интихоботи президентии ҷумҳурии Беларус рӯзи 9 августи ҳамин сол баргузор шуд. аз ҳамон лаҳза то кунун дар шаҳрҳои гуногуни ҷумҳурии Беларус эътирозҳои оммавӣ идома дорад. тибқи маълумоти Комиссиони марказии интихоботи Беларус, Александр Лукашенко бо касби 81% овозҳо ғолиби интихобот бори шашум президенти ҷумҳурии Беларус интихоб шуд. дар идомаи мавзӯъ, вазири тандурустии ҷумҳурии Чех Адам Войтех имрӯз душанбе 21 сентябр истеъфои худро дар пасманзари афзоиши шадиди шумораи ошкоршудаи коронавирус ду рӯзҳои охир аз ҷиҳати афзоиши шумораи сироядгирифтагон дар ҷаҳон яке аз аввалинҳост эълон кард. сарвазири ҷумҳурии Чех Андрей Бабиш ба Акхам Войтех, вазири ҳамакнун собиқи тандурустӣ, барои фаъолияти пурсамараш ташаккурӣ кардааст. баҳори имсол ҷумҳурии Чех аз аввалин кишварҳои аврупоӣ буд ки карантини шадид ҷорӣ кард. мақомоти Чех тавонистанд аз афзоиши шадиди сироядофтагон дар он вақт шилавгирӣ кунанд. ҳамчунон шумораи фавтидагон аз коронавирус низ дар сатҳи нисбатан паст боқӣ монд, алалхусус дар муқоиса бо дигар кишварҳои Аврупо ба монанди Италия, Испания ва ҳатто Олмони ҳамсоя. коршиносон мақомоти Чехро барои тасмими ҷорӣ кардани пӯшиши ҳатмии ниқоб дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ситоиш карда буданд. аммо вақте ки шумораи бемориҳои сироятӣ рӯ ба коҳиш оварданд, дар моҳҳои май-июн тақрибан ҳама маҳдудиятҳоро мақомот бекор карданд. дар охири моҳи август афзоиши дубораи шадиди шумораи сироятдофтагон оғоз ёфт. дар рӯзҳои охир шумораи онҳо одатан дар як рӯз аз марзи 2000 нафар гузашт. баргардонидани чораҳои маҳдудкунӣ дар ҷумҳурии Чех дубора шурӯъ шуд. коршиносон аллакай дар бораи имкони баргардонидани чораҳои карантинӣ ҳарф мезананд, ҳарчанд мақомот иддао доранд ки иқтисодиётро мисли баҳор пӯшида нахоҳанд кард. афзоиши якбораи ҳолатҳои нави ташхисёбии сироят ва дар дигар кишварҳои аврупоӣ, алалхусус дар Испания ва Фронса низ ба қайд гирифта шудааст. мақомоти Бритониёи Кабир бошад дар бораи тамоюли манфӣ дар рушди вазъ ва лаҳзаи муҳим ҳушдор медиҳад. субҳи рӯзи душанбе гузоришҳо пахш шуданд ки сарвазири Бритониёи Кабир Борис Ҷонсон ҷорӣ кардани карантини навро истисно намедонад.
شما مهمترین تفصیل خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را در روی موج رادیو مهاجر در برنامه طولانی خبرهای روز شنیدید. سلامت باشید.